Россия дүнен наркомания сытыгы халка быһытан турбута быданната. Бүгүн күнгө Афганистантан, Кытайттан, Уаннадатын дойдулартан бихиэхэ булааннаахтык наркотик келе турар. Аңарда саха сиригер буруйдаахтары туту аксаана аспыт сылыгы тетеңнәте кассене бир ден наркотик эргирин контроллур орган. Бу сылтан токсунни ыйттан сокуны кehen туран наркотиги атылаһын эргенинен түс тонагыс буруй белетенне 330 бие колумны жылы сукка барда ол түмүгөр буруйдактартан 32 килеттен такса арас наркотик көрүңнәре булжанна. Онтон ол аты эрген хоромнюта биллен турар суола иһе суа калбат. Жокускеге бар республикатағы наркологический диспансер тутаг үлэхете Дмитрий Сергин белетиринен синтетика наркотик сылтан сыл күйрен ер. Ол курдук аспыт сылыгы тетеңнетаха быйыл наркоман ден диагностаг ары атчабыт. Онтон саңа туханаатчы боробалаатчак санал бәбит. Наркомания проблема-то в республикатыр кырык диркама мехух. Почему? Потому что Россия дюням вообще остро турар эти проблемы, особенно эти синтетической наркотик тартарганылара. Бүгүнгү тургунан республика дюням диспансерный учетка 687 турар с диагнозом наркомания. Онтон профучетка 909 кихи турар. Бу статистика көрдөрүүтэ республикага учуокко турбу дәрежен аксана. Онтон тутуллубаккара тухана сылжаачы төһөтүн кеһи билбет. Маныха статистика көрдөрүүтүн учуона жон биестен сәттага лытөгүллүллер. Отчотугар эре жиңнәк сыйпара тахсар ден белетиллер. Павел Никифоров, Илларон Федоров, Жокускай, Вести.